Shalom. Salam amelambi elako kita solanasang melambi yate la tapana ata atu rentetan prosesi pemakaman dari orang tua dan anak kekasih. Apa dolo yo maito la mas sambayang ki dolo kita ada pak tungguan lako puang tutuman patah lako mintu keluarga anak ampos ya siulu bay melo ke taala atu sangat tu yang sementara beraktivitas nama adok kopadolo lana antaki doa pagi oleh Bapak Penatua Octavianus Palebong atau Papa Ana Bungin. Disilahkan. Kata enak roko balaran lempak na bandari bolong. Misi mana roko rantian tuyun na inde tomak barataraka. Tabe lako kekendoran kekamberan. Pakapakan na lako temay rapu masusah siya lako kita mintu solanasang kaitu pasalian narindik tu palay kong namananga bunga kadang kukukuha sa lamang nilandik lako kita solanasang na dolo diyo may la tangkaran tepeng karangan si tete na la tananim pamakariman ni batang rabu ko na hindi siya anak tu kakaboro Sisi bisa atau mak potongan jadi tontong timak pasande lako puang laun nangkaran di tesara lante ulah pemarasan. Jadi mai mokomi tapi tak dapat juga sama sambayang. Ombe ki puang matua de suruga puang nakatuang ki sia batang kaleki. Lan atu yate puang lan te tarampak limbo mawai mata. Rampo kita ndak sakbi tu kosan ni sama masemi tu tontong kiti romandapi lamin tu alo katongki. Mokan ni nak makale si sola kalimanaman untingoy tiang loba arual lopon mo kaparannya. Natu ya te puang lante kulubak baka masusan. Endaran na te sara rambu solo na indenjo si anak tuki pakaboro. Dolo dio may ladi pamula o puang. Lante pengkarangan ya te puang tu pempatuki sinisa-nisaki ya moto puang isorong roko riam malak mi puang te pengkarang itu puasa siapa tunjol di demi kalemi dekan ni cuaca melo opuang de lupa puang iba ding karang ni sia mak di pogoran ni puang ni rapu pak tondokan kombongan
sia tomak parenta puang tulaki isolan nu siringan ringan ni tejo nasara maranukan ni mati kalemi ni rondong isya mi pasakke de nopak puang naram pemanapa yate kami tim kerja tulan nala bagian salan nala katan kisorong mati kalemi salangkan itu kisorong mati kalemi pote pesang na pung Yesus puang pelambak kasalangku amin. Iya, selamat beraktivitas. Hei, bingung bakal. Aku lagi baca poman jo. Wah, ini cocok pakai lah. Iya.
buang no. Kali-kali di sini komis. Pemerintah. Cek 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3 3 2 1 dicoba cek 1 2 3 namanya Kalosi namanya buangin namanya lolo kebongoli namanya patung terakhir dari pasitu kan gak nama tuh pem inana miratu lewi pasitu kak dari patung tuh tampakan aja jadi kutole pa simbong induk saya bapak tu lambiri namanya Kalosi namanya buangin namanya bongli namanya patu oh susita Karori. Oh, ya.
Tabe kubat kita sanggamairi tuna nunte alun kalam nalo ba tuna saladan talikuran te sang dipatuai to konun nala kata nalan te kamarintinan bang lau si solanki marintin diallo totemo tangka mantu do ter inana nadi paroide Jangan dikira betul. Ini betul. Nanti kalau Oke, saudara ini yang orangnya ya. Ini Pak, sini Pak. Sini Pak, sini Pak. Batu ikat bilang kan itu. Sini pemati teh. Kali pupas. Ya. Tampaknya pilih. Pilih. Sekarang ini. Tampaknya tuh benar tuh. Dibalik, Len.
Sini. Sini, Pak. Ya, oke. Ulun na palok na lu. Ulun na palok na lu. Betul lo nana. Belum dalam dia. Awas. Ya. Sipir kah? Bukan. Kayak tutup dulu deh. Kayaknya. Ladian tuh. Pertama. Oke. Dititik dulu, tangan Iya, kata orang ada. Tutup dulu. Dititik dulu, tangan patah terus. Kamu saya di sini deh. Tutup itu. Pikirin na mo matute. Terlalu tinggi. Turun di depan sini. Kami tipe clear, oke. Awas 5 mil. Lagi. Di Perang Pekeboro, lagu kita keluarga Batu Temarabu Tunala katana lantai kamarikinan Tadi ta pada pasaka makaleta Lakikan nasi kami solongan pangan Batu bainan natule Lama duluan nasi taru na patro tendung kato kita nalo terdapat uai lasu dari la tama matejona sang sore kanta batu tora tunta di mai bapa na lembang dari keperang pasadiamo kaleta sang situsanna ne silomba Rabu sang situsanna ambe leban Rabu sang situsanna ne sanda Boro Mandetek sang situsanna Papa Rimba Rabu sang situsanna Papa Asi Mangkutana sang situsanna ambe Kombong Rabu sang situsanna Papa Laso Rabu
lantelalana kamarintinan lambanana kamarandenan apakang sulen apa anak pare-pare nangka batu kang solon apa anak pasastran kuyu pagkapanabat bicara Barana lindung mosan galindung namin tuna balunding kalua nalan tetang bondo Umbay kasih lima batu panna maka lima analo ko tangan pakawan langit kuna na pangaleo apa rampuan kial lutung imo tangala rampu lapasurukan ondo mereka lapatengkan apa tanga makasa menipurin di balakatmu tanga menimpa menikupuku lambu bambatu nawa kebangun gitu malonton lakuan gena turam pemerintin makalima na turam potongkon manuk kita kalambunan na lompat jirukun nite kabatuang kula kalingkan tamas solana sama tangala bangarasangka tangala pondok palalean bulan nasangka na balimbing kalua alante kalambunan nallo palalean nalo ko tanga di pakawanan punno pakapalang kamali paraya sampai mairi dan nasipa anta tuntong muan nene rumpa-rumpasan kamu nene lari diana si rumpa makalima na lari lambena anta susito dibagi tento di kata nanti mas solanasang kikua tabe lago timbang tingayona anggana to sang siturusan makalima na to sang tiang karan tu pantan timba di maiba banalembang tumbo lebih bulawan jami pentutuan koli rara tubun nari atas siring tingina pariyama pakapala ko timbang tingayona anggana turiyangna bunga langi saleko topalungan tam di tebundungan Todi gambatuan dakte todi lemongan pare dulu tujumba lamai tongkonan layu rombo lamai esungan pak kalandoan iyo lamarintin laku tuga tumo angin di pudubun tangana si turut lentong motaruk bulawan na untampet tanah kalua si pangalola batu banuango lolos semanihina undok orang lipu sanda kasale tangla bangun miki si tirolindo tangala moto ko miki si manta perupa belan nana lambi moyalu nadete mokan nabumina male mima lino misa mak pondok tang tahu apalata patung barila kolata dua ngadia pari tangala kita turrotolino latung bubiring na tangala kita token den mentau mata laran dan dioana
ring na sa ayam mi tingoy. Tak nak lain. Pikiran itu pikiran pasti. Protes ka din. O tama ni tama.
Langan kita utama dek itu liling kami ke sumbangan buruk. Apalana susimo iya duka karena kaberitingan pasiwana kamrandena. Ke bangun kita rombongan buruk kenen kita tete malawangan. Dan nasubah anak berapa iba kita mas solanasa. Lewat kata panggilan mayor pasuri pada pemerintah. Lakukan satu pasangan dalam pemerintah lakukan diri lawan pak jadi menikah tutup mandaten selain alat yang pasuk di tujuan ketongkonan yang untuk ketongkonan pemerintahan Bapak April Rabu kata mali tutup kaboro atau Bapak Onki ladioki inan nomor 6 selaku kasera ketongkonan pemerintahan Nenek Onki Rabu Rampo umpatu Papa Oki launi suki joinan nomor 6 selaku kasera sang katongkonan pemerintahan ambe Oki Rabu Rampo tanda mali tutung kaboro lako Oki katongkonan pemerintahan Nenek Dimas Rabu Rampo umpatu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Leban Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Nenek Silomba Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Asi Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Asi Rabu Rampo patu ambe Oki katongkonan pemerintahan Nenek Lara Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Bapak Kalua Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Megang Rabu Rampo patu ambe Oki katongkonan pemerintahan ambe Bane Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Nenek Asi Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Anis Palungan Rabu Rampo patu ambe Oki katongkonan pemerintahan Nenek Gombo Rabu Rampo Metua lako Oki dari inilah kami pasal di tujuan pemerintahan atau joki inan nomor bisa selaku 2 katongkonan pemerintahan ambe Bane Rabu Rampo patu Papa Oki dan joki inan nomor 6 selaku kasera katongkonan pemerintahan ambe Ebi Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Nenek Ira Rabu Musalu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan keluarga almarhumah Indo Dhamma Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Papa Liu Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Indo Rabu Ursalu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Nenek Emi Rabu Rampo patu ambe Oki katongkonan pemerintahan Nenek Adel Rabu Rampo patu ambe Oki katongkonan pemerintahan ambe Gondong Rabu Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Epi Sese Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan Mama Temen Samarinda Rampo patu Papa Oki katongkonan pemerintahan ambe Tin Rabu Rampo patu Papa Oki
Katongkonan kabentinanna keluarga almarhum Daun Tasik Rabu Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Nenek Sua Rabu Rampul Patu Abde Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Teda Medan Ringkas Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Nek Sandaboro Mandedek Rampul Patu Bapak Nata Ladioki Inan nomor 1 Kasira saya berdua Tandu. Katongkonan kabentinanna Bapak Rimba Rabu Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Asi Mangkugana Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Ambe Kompong Rabu Rampul Patu Ambe Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Laso Rabu Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Martin Tumonglo Batu Kajam Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Mama Santi Makassar Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Ela Timika Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Dimas Rantebao Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Anto Samarinda Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Lilis Pindrang Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Lede Seto Rampul Patu Bapak Ria Laudi Sukijoina nomor 10 Bapak. Katongkonan kabentinanna Tanta Rida Sepol Rampul Patu Bapak Ria Laudi Sukijoina nomor 10 Bapak. Katongkonan kabentinanna Nenek Sua Rabu Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Bapak Gita Guntau Rampul Patu Desmin Stret Ne Bapak Desmin Ne Rama Ne Rama Laudi Sukijoina nomor 20 Kasira saya berdua Tandu. Katongkonan kabentinanna Ne Ersa Guntau Rampul Patu Ne Pasca Batu Bapak Desmin Ladioki Ina nomor 20 Kasira saya berdua 22. Katongkonan kabentinanna Ne Matoto Mandetek Rampul Patu Bapak Nata Ladioki Ina Sampul Kasira saya berdua 20 Tandu. Katongkonan kabentinanna Bapak Adam Tondon Makale Rampul Patu Bapak Agari Laudi Sukijoina nomor 6 saya Kasira. Katongkonan kabentinanna Bapak Elsi Jumain Papua Rampul Patu Bapak Ongki. Ladioki Ina nomor 6 saya Kasira. Katongkonan kabentinanna Nenek Tadi Mamasa Rampul Patu Bapak Ongki. Ladioki Ina nomor 6 saya Kasira. Nasi Taruna Katongkonan kabentinanna Nenek Jombi Jumain Parang di Samarinda Rampul Patu Bapak Ongki. Katongkonan kabentinanna Febri Sipate Rampul Patu Mama Rian Ladioki Ina nomor 10 saya Bapak. Katongkonan kabentinanna Nenek Febri Sipate Rampul Patu Bapak Rama Ladioki Ina nomor 20 Kasira saya 22. Katongkonan kabentinanna Ambe Ika Sese Rampul Patu Bapak Ongki. Ladioki Ina nomor 6 saya Kasira. Katongkonan kabentinanna Bapak Bungin Mandete Rampul Tandamari Tutur Gaboro laku Bapak Rama Laudi Sukijoina nomor 20 Kasira Landa Talu 22. Katongkonan kabentinanna Nenek Ipon Lemani Rampul Tandamari Tutur Gaboro laku Bapak Rama Laudi Sukijoina nomor 20 Kasira saya Talu 22. Katongkonan kabentinanna Bapak Ipon Rordana Rampul Tandamari Tutur Gaboro laku Bapak Rama Laudi Sukijoina nomor 20 Kasira saya Talu 22. Katongkonan kabentinanna Bapak Putri Mandete Rampul Patu Bapak Nata Laudi Sukijoina nomor 10 Kasira saya 27. Katongkonan kabentinanna Bapak Bungin Mandete
rampo kita damali tutu kaboro la papa oki la dio kina na papa oki nomor 6 sela ko kasera kato kona gamretina na mama Selvi batu papan rampo patu mama Rian la disi tujuin na nomor 10 sela ko 10 apa kato kona gamretina na kerola muka almarhum Nek Bela Sipate rampo tanda mali tutu kaboro la kona tomate la disi tujuin na nomor misa sela ko 2 kato kona gamretina na kerola ka almarhum Nek Manta Randana rampu na pulang na ramakapan na prede na bukan sekalian tutur medua lalu isu tujuan na nomor bisa secara nomor 2 kato konang kamarentinan na Bapak Teki berau ke Papua rampu medua lalu isu tujuan na nomor bisa secara 2 kato konang kamarentinan na Eko Solarina Randana rampu tanda mali tutur kaboro lako Mama Oki la dio ki inan nomor 6 sela ko kasera kato konang kamerintinan na Mama Eko Randana rampo kedua la dio ki juenan nomor bisa sela ko 2 kato konang kamerintinan na Mama Andri Simpate rampo tandamali tutu kaboro la ko Papa Rama la dio ki inan nomor 10 kasera sela ko 20 talu kato konang kamerintinan na keluarga almarhum Yosef Suba Samarinda rapor tanda mali tutu kaboro la Bapak Rian kalau isu tujuan ada nomor 10 sela 10 apa kato konang kamerintinan na Mama Elsa Palu rapor tanda mali tutu kaboro la Mama Rian batu Bapak Rian kalau isu tujuan ada nomor 10 sela 10 apa kato konang kamerintinan na Nenek email Balabatu Duktau Rampung Patu Bapak Desmin Batu Nek Pascal Ladio Ina nomor 20 Kasera secara 20 tahun atau konang kamerintinan Nenek Rian Balabatu Strep Duktau Rampung Patu Bapak Desmin Strep Nek Pascal Ladio Ina nomor 20 Kasera secara 22 atau konang kamerintinan Radan Sadan Manikalo Rapor tanda mali tutu kaboro lako Papa Nata dan dia bikin nomor 10 kasera sela ko 20 tahun dari mintu-mintuna tu rapor tanda mali batu Papa Oki kalau disunasang kinjuinan nomor 6 salako kasera dari susimo sagara terlabi radan di buruki demo baganti ambulan tanah dete darah leko lagi dan dimani sagara rata si lombang sidengkan Pak Tujuh dibuka Ikuat target anak kita mau di Malongan Batu Bakdeka masih berupa Inawanta lalu Pasina Ninana dan Nasubat Deka Perkunanta nanti penelakan dan penelakan sian kamar dengan kamar seranasam anak subun merampak rekelona anak untuk maya-maya langan pendaunana Tulisan na ne asel pakai mandetek sama si tulisan na ne asel pakai sama si tulisan na nenek Mindi
Lamunan sa jurusan na Papa Edi batu Nenek Agata Mandete kutolan na kayu karando na tetondok makalima na lamba layup na tepang leo antara ko anggena temai tuna turiang na tadi palit nona bulan lolos sumanigin na tadi pubar Renalo siman lakuanggan na makalimana temai tadi patoruan nambe tadi patoruan Indo temai tumaluangan batu batik na tumasinggung pa inan na tororang apa siruan na siman lako olmalak dina Tosria kaperengesan tositaranak Pak Tagarian Sibalayan Pak Kepala Konggen Naturian Nabara Buligete Manete Pasarimana Lepongan Pondok Tunma Komo Masayalan Tunni Sumo Mak Kampuna Siman Lakotimban Makaraina Anggen Natemai tahun patikem kono sukaran nalu guna serapin dan melau lagi tahun pat mararak sangka maka sebanawa loson di Batara tosya tinggi kareba kaperanduan tahun nambo peremasak aluk kasalamaran sisolasang ayo kalambana mairi anggarna tuma rabutal makalima na tuma kapunan nao tulang di kamerintinan tiang lepotemo lalang nate tondok ladio namai pira bak kana lembang turampo ma al lepotemo nende iman kanulangan toma parenta sisola sang ayoka lambana iya mo aluk nakasiri datu terrotoino sangka nakabanga ampulembang atokin den mentau mata iya matu aluk na kalambunan nalo sangka nakabotuan kulat tutang mak dilla di tanan ni boko tangala nenek diamboy masua sade rampon derek batueran na inde indok masokan tutunun kalak patampak peralan na inde ma ada di liu kaboro petana kaluwa si pengelola Batu Banua mo lolos sumanigina umbokoran lipu sanda kasale anna metundan tomamma lakoba banalembang anna meruyang atau metinda lakop pentutuan lipu gaenan anna jumba motemai tosang tiangkaran ngana tondok anombok lamai te pangalison na pangaleon roda tumuan itu pula apura di boko tondok anak ya nenek ari tompa bendang to si suruh basena to para tindo tompa tunan na to si solom si sarin na to si dinti pangimpi na pabendang padang di kambunan litak siayo kalambak pantara nakana padang di Lamunan panggoloan na padang di Makaleng tondo bendan siya nenek amba rumah na tulingan ng ituri pura tumuan ni bendang to para tindo tunan mga sitin di pangimpi suligete todipo sulegayang tan berupaka todipo solo salah panganan Takia basi tujumbak mutamate terampak ditande buda susah mengkarak katen teluba abadi salibubun wai mata untuk kami aloreko na kedibo indo until lalundon ni pula makairin na emak tadian di kaborok para lumak kemalalan tarbulat nah